izgleda da je društvo počelo da se odupire đavolu, da se odupire ovom nečistom delu koje ime nečistog dela jeste porfirija, to je retko oboljenje krvi ili ti retko oboljenje duše, jer duša je u krvi. Dakle, porfirija jeste učenje koje je nečisto, delo koje je nečisto i zato je potrebno ovaj rak, propadljivost, ovo učenje propasti, rak obrezati, odseći ga i onda da se preporodi ovo društvo, da vaskrsne od svojih zlodela, greha.